voilà assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe yiɓɓe on hiwrama on salminama on landama so tawi ɗon e jamno ko kala ka hikorɗon fewdo sayi ɗo ka télévision men Jama TV hiɗon ƴetti sayiji moɗon hiɗon dara men hiɗon dara ko woni feƴƴude ga kon fop vraiment hiɗo weltana hiɗon salmina hiɗon encourage a kadi meɗen lando so tawi woni ɓeygureji moɗon no e jaam minen ga alhamdoulillahi e fop no e jaam yo Allah ɓeydan en jaam on kadi voilà harayno andirɗon noon hande kadi en tintidiɗo hande ko alarba no andirɗen noon alarbaji ɗen fo en tintiday ka plateau men Jama TV ɗo ko yowiti émission nede jikkuji men wiyen ɗum éducation de base et caractère donc haray noon no andirɗon noon en arta e seeɗa ko feƴƴi kon ɓayɗen andi koko tultata donc yani woodi hikkaniɓe yeeso comme no wowiri noon en arta e ɗum ɗon woodi hikkaniɓe yeeso ñande wono wadde donc iɗen andi enen kadi iɗe yewta ɗo ha ñande goo no gasara e on acca e nande ɗo hito Mamadou Aliou donc haray ɗo e ɗum ɗon noon hiɗen tori Allah yo Allah o hinno yaafo ardiɓe meɗen e aduna Allah on fof surtout ɓayɗen andi koko tultata haray enen kadi ñande wayte no ɓe wayyota hara ko yaafaɓe si ƴettita donc haray ɗum ɗon ko damal ngal en fof reweten e muɗum haray ɗum ɗon ko watteten e émission meɗen on chaque mercredi so yitiɗiɗo ɗum ɗon e watta e nder toon e toroɗen yani fatoraɓeɓen yarlagol e duwano faatiɓe maɓɓe ɓen ɓay haray ɗum ɗon koko tultata noon haray ko udditirten émission on noon hande kadi donc si feƴƴi e ɗum ɗon en artay ko yowiti e émission on kon haray hande kadi ɗon andi si innama émission nede jikkuji men en arda e sous thème ji yani hande kadi ɗen ardi e sous thème won ko wiyete kon le détournement et le vol ay ɗon andi ɗum ɗon koko wopata le détournement et le vol ay ɗon ko piiji ɗiɗi ɗi seedata yani ɗi nanda kono ɗi seedata comme no ɗon andi ɗe mari artiste joom comme mbomano ko wiyata kon ko piiji ɗiɗi ɗi seedata non donc ɗin ɗon noon e woday ko yewtuɗen e fi majji seeɗa arande suutemo on ko ɗum ɗon le détournement et le vol yani ko fi affaire guyale ɗen e fi sogitagol ngol mi anda honno pular wiyata ɗum net kono min mi wiya ɗum sogitagol yani memugol natugol e piiji ɗi anndanɗa hoorema a duwaka natude faale ƴattugol hunde nde a duwaka memude ɓay a jonnaka autorisation sa yi hunde iɗa faala a duwaka détournude ɗum ɗon inna an kadi ko fima an tun donc iɗa duwa yawde légalement landoɗa ɓay haray an kadi iɗa yanana ko oɗa faala ko an kadi ɗa faala joni lando no heɓiri noon an kadi heɓa c'est très simple kono mais woɓɓe watta ɗum koyeɓe détournu si ɓe yi moƴƴere no arana goɗɗo ɓe faale contournude ɗum ɗon ɓe nawraka maɓɓe donc ko ɗum ɗon wonde yewde hande min mi wiya ɗum sogitagol donc ko way wata noon aray noon no gasa ɓurɓe en andude fi mum no gasa yiɗe wondi ɗo e maɓɓe ma au fur et à mesure kadi no gasa woɓɓe wawa participe de émission on woda ko noddi tawata haray ɓenno kadi ne andi fi muɗum seeɗa e ko ɗum waɗi en tolnayeɓe taw ka émission meɗen ɗo monsieur Souleymane way monsieur Souleymane on jarama way waleykum salam wa rahmatullah ala hiɗon e jaam naala toon alhamdulillah aray ko weltanagol émission ma on d' accord weltanagol téléspectateur Jama TV on fof e directeur technique on e PDG on fof weltanagol ɓe sadi mon ko cooli haray ko bienvenu anduɓelam e fof e andituɓelam ɓen aray ko thème waɗa très important wonda e waddanden noon aray ok monsieur Souleymane mi anditnayi on tun ko journaliste sportif ɓe ka télévision men Jama TV ɗo kadi vous avez ɗon andi piiji ɗin ko amora asora ɓay ɗon andi siɗa wondi e yimɓe ɓen nokkure donc haray no woodi mo ɓe ko addata no woodi mo ɓe ko servata e nder muɗum donc ɓe servande nga moƴƴa noon ensuite kadi ɓe servay kadi ɓay ɓe continue kadi non toon kadi ko wayta wata wano maɓɓe ɓen kadi voilà en jooɗoda e maɓɓe ɗo enna en inchallah ko émission nede jikkuji men ɓay ɗon andi no ɓe ardi noon ka télévision men ɗo hay ɗo ɓe sifanto en de seeɗa e mum e kono au fur et à mesure inchallah ɓe arde ɗo goto ɓe fof goy animateur ou animatrice ɓe fof ɓe arda ka émission nede jikkuji men ɗo enna en inchallah o ina in si Allah on newni jaaɓi haray monsieur Souleymane donc haray no wonɗe yewtirde noon hande iɗe yewtude fi ko enite détournement et le vol
joni noon ko en attoray taw ko sakkitora kon ko wonte comme vol guyale affaire guyale ɗe ka guyale a winda donc wujjaka guygo voilà fi wujjugol ngol si donc ko wujjete saɗa wujjay ɓe saɗa si ko jattete saɗa jattay ɓe saɗa exactement donc mi anda so tawi no woodi ko ɓuccanon en noon seeɗa avant de feƴƴude par ce que ɗon no woodi buy ko mais goyi non bien sûr affaire goy ka kam wela fi d'accord goɗɗo ɗa heɓa waɗi ko très important hara ɗa mari huude nde hatton jinɗa ƴetta waɗade noon ka jifuma surtout en ce moment là ka otoje événement ji wonde heɓode partout dans le monde entier minatama ka kasare men ɗo toon ko dans le monde entier surtout ma en Afrique o wiyeten ko a waway hara ɗa ukki hunde ka jifama walla ka sagma ɓe détourna sagma o de un exemple simplement collègue jomen mo gollideten ka télé men Jama TV ɗo sagma ko waɗama ɗum ɗon nde balle way himo yewtude jande mo arde waɗa kay formation makko nga après o rewani ɓe ɗo fayɓe ɓen ko noon rewani sac makko téléphone makko no toon kaydiji makko ɗin ala fusko o heddori ɓe ƴetti fof ɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe wippi kan ɓasay ko ɓe jooma moto ji ɗin ɗe jooma moto ji ɗin ko agresseur woɓɓe ɓen sa doggi ka ley a ƴawi ka dow kay ko on to fokkiɗa non hara ya lay nokku maɗa sans ko ya bien sûr ɗandi kay piiji bus no dogude fewno ɗo kadi événement ji ɗin surtout ma ko ɓe innata ɗo bore on surtout ma kay si waɗama ɓe agressay ɓe jattay ɓe waɗirde laaɓe ɓe waɗirde aalaji ɗi anndanɗa hoorema koye fof yimɓe ƴetta précaution ɓe anda événement si waɗi dowa ka yaltede walla si ɓe yalta ɓe ƴetta piiji maɓɓe ɗin ɓe mara ka otoje kadi yimɓe ɓe wattanayila kay ka sakuji mum surtout ma nene fayɓe ɓen nene fayɓe ɓen ɗon mi arta e mum taw seeɗa buy ɓe arta hara ɓe wujja hara ɓe weltotako kamen par ce que sa wujjama a weltotako a wayata herɗa yo soñji fi boobon e hino ala ko wallitoma fi boobon siɗa yaade voyage en tout normalement ko dowaɗa wadde ƴettu sac ma on taw wallina téléphone ma on ka nder sac ma okkipoɗa e yaaduma ndu hara ko watta fof ko taƴugol billet on ɓuuri ko taƴirta billet ma on ko immoɗa yaaha ha ko hewtoyɗa ɗon après utilise a téléphone ma on mais si tawi a ƴetti téléphone ma on a jillidiri e porte ma ɗen a hokki ka nder sac ma on fermata ko boobo ma on kadi wulli waɗi dérangement surtout par ce que a yiɗata o dérange kawtal wongal tongol kawtoje donc haray ko honno watta koya ferme sac ma on ha moƴƴa occupoɗa e boobon mais si tawi ɗum ɗo wonari boobon no wullireɗa hiɗa yaltireɗa sac on ɗa manipule ɗa sac ma on ɗo woɓɓe no ƴawa e ɗin piiji ko digui kum maku ɓe hiɓɓodirto e ma ha ɓe ƴetta ɓe naɓa bag piiji téléphone surtout ma siko téléphone waɗɗa walla tawi ko mbuɗaɗa ka jiifa min ari ville am miɗo wadde ni tawi lan e auto miɗo yaade mi warnila waɗi jiifa ka mbuuɗi an ka jiifa ɓawojo mi mi tippo e minni kay mi yo noon mi sooda goɗɗum min mi jiifa mi tawata toon hay fi wontede langalɗata ɗon no metti fi ka guyka ɗon guykaji no woodi partout no woodi cende nema fof da nanɗa hoorema guykaji ɗin ɗi duwaka ɗa halfina ɗo kay goɗɗo hunde ɗum noon ko wiyeten ko gujja ko wujjugol mais en même temps détournement surtout ma en ce moment fewn ɗo enen famille men ɗin ala koye wallidire sa inni goɗɗo e wallu goɗɗo ɓeynama a oɗo somi waɗi jonnimo kun ɗo kun an kun ɗo o détournay la joni o détournement noon ko honno base haray ka guyka fof ko guyka koye guyka kono haray ɗum ɗo fof ala change ko minnata min hunde wotere nden ko arrangata en kon arrangata fi fayɓe men ɓen fi jeunesse men o ko yen wakkilo wallidiren wallen ɓe iwa waggol doute hakkude men si doute no hakkude mo ay goɗɗo tun a watama wallude aynay ɗo hande wuttanama ɗo place hande o golli balɗe o yiyaade ay fus te anda ko honno so tawi client no adde si ala yaadde donc haɗa important ko honno ko ar bete kan walluɗo udduɗo ma udditi o ko ar waɗama taw appi ha o heɓa no avancira ha o heɓa no yaara so heeɓi noon no yaara seeɗa an kay noon sortoroɗa doyi accidamo e mum kono sa neɗɗo mo anda hunde a itti place a jonnimo o ñama o yara o ñamminay imo mari père de famille ɓe mo mari parent ɓe makko ɓe no ɓeygure makko ne surtout ma siko mariejo ka saare fewɗo location no woodi dépense ñande wo ñande honto ɗum noon fof iwata koko dartoɗa yeeso ma ko tawi ko boutique uji tannoɗa ka magasin ko golta ɗo hande sa yeeyɗo a golli a heeɓi 100 000 francs
a ƴetti 5000 francs dépense eyino courant kadi yaray no kala ko yoɓete kala ko yoɓete ko courant ndiyam donc kono ɗum ɗa ko tultata chaque jour on chaque jour ɗum no 5000 francs ay tawi nder toon fi dépense maɗi si yewoy noon location kadi hewti itta location courant si hewti itta courant o joni noon si wonnoy seeɗa noon jomum boutique on ari inna koye fof waɗon calcul so calcule a yaari toon hay fus intérêt ma ha toon fus inna o perdinima teta ara o perdinarima te kay goɗɗo ko wonɗon ko ɗon kay o heɓata importance mum ko ɗon kadi o heɓata ko o nafitora wona kun kaka kun sana o ko ɗon kun ñamata quoi awa yi noon so tawi o ari o golli ɗon toute la journée 24 heures sur 24 surtout ma ɓe boutique ɓe ala repos kadi sina ara ko ɓe ɗiɗo walla ɓe tato ɓe ala repos gollowo magasin sina ara ko magasin ka marché ɓe tagi ono si dawi 7 heures o tippoto 20 heures walla 21 heures o wata ka suudu mo wawi fortade ɓe tagi ɓuuɗe 21 heures ha 7 heures ɓimbi o mais ko hedditi ko tawi ka boutique ɓe ɓen ka yaasi koye faut yimɓe ɓen heɓa hakkille mum woɓɓe kay no ara ka boutique ɓenna ɓe jonnima 500 ɓe jonnima 10 000 hara ko 1000 francs ɓe jonnima surtout ma si yimɓe no ɗuuɗi ɓe wujjorte ɗon ko ɗum mi sago am min kala acceteɗo e boutique yo ɓaccidumo e jano ay surtout ma fewn ɗo caméra surveillance no woɗi partout boutique ɓen ɓuuro ɓen heeɓi expérience ɓe udditude boutique maɓɓe on posera caméra en cas de goɗɗo si ari toon yeygol jaggu paykoy koy par ce que plupart men ko paykoye men ko ɓe accata toon payko tosi koye ɗum oui ɓenna ko ekkito inna ɓe ekkito normalement sa forme goɗɗo koye fof ɗaɓɓa jano accidama toon e makko kono paykoy kon tun a yalti surtout ma programme ji men ɗi lanata haaju hande haaju janggo fatunde ɗo e ɗo il y a des boutiques qui sont isolées quoi voilà. Boutique ji gono woodi ɗin ɗon ko sera ɗi woni quoi ko sera ɗi woni ɗin ɗon noon woni très dangereux ɗin ɗon ko très dangereux e paykoy koy voilà par ce que wanni payle ɗen no ara ɗenna ɗe jonnima 10 000 francs walla ɗe jonnima 1000 francs walla ɗe jonnima 2000 walla hara hay si ɓe jonnarima simi ɗum ɓeyna dellolam ɓeyna mi jonnima ara mi jonnarima ɓeyamo jaggu ɓeyamo jaggu si sonko ngo waɗi hiɗa andi yimɓe ɓeɗo ɗo noɓe wayi ɓe fo ɓe honno ɓe jingay bien sûr si ɓe jingi arrangata ko ɗum mi sago am min e conseil an on kala wallitotoɗo jeunesse on wattoɓe payɓe ɓe walla famille makko on si ɓe adda e goɗɗo e formugo goɗɗo fii ka ngeygo yo ɓaccidumo e jano si tawi kadi ka golle toujours wata wonu différence si woni différence moƴƴata te kay ko goɗɗo kay ko suttina o ko ɗum noon o wowata fi détournement kay piiji bus no waɗa détournement fi jawdi yimɓe surtout ma simuma la sifa compte ji Wave ni no woodi Orange Money woɓɓe no nodde téléphone ɗo ara ko numéro fenade ɓennama ko menen woni agence Wave on ko ɗum ɗo e ɗum ɗo a heɓɓe ɓe hokkima toon 20 000 walla 30 000 walla 10 000 ɓe détourné sont des arnaqueurs surtout ma ñaguiɓe ɗe balɗe tun ayi gendarmerie Sénégal on sappo à vous ɓe nanguno ɗo wakkam ɗo ɓe bus e appartement ji ordinateur ji no toon ko yaji ordinateur ji nogay donc gar ɓe auditi bureau quoi donc ɓe nata appartement ko bureau noon quoi ko bureau non haade ɓe waɗi bureau voilà par ce que si ɓe ari ko ɓe arata toon kon ko noon ɓe noddirta par ce que ɓe programme ay sa andi kamɓe ɓe janggi ɓe wawi affaire machine détournement on noon hiɓe wawi ɓe foori après ko ɗon ɓe ari ɓe nangi ɓe fof c'est bien ɓe jogitiɓe ɓe ka laamu ni fewn ɗo c'est bien par ce que ko ɗo ɓen ɗon noddayno yimɓe ɓen ɓeyna Orange addanima ɗum oɗo message ndaaro message ɗo sa ɗumannaki sa wawari ɓenna ya jonnuɓe code maɓɓe on ya alan ɓe code secret ma on kamɓe ɓe validanama voilà udi sa jonni menen code secret ma on kala ko woni ka nder compte ma fof ɓe naɓi c'est ça ɗum noon ɓe détournima woni Wave kadi te kadi ɗo plupart man kadi yimɓe ɗo kay no heɓa probléme ji yayde men cousine même hay cousine jan ɗum noon ari wimo ko ɗo mi anda womo Cameroun womo addana colis joni o colis ɗon noon ko bijou ji won toon etc e ordinateur ji e ɗum ɗo e ɗum ɗo mais tippinama ɗon joni fi artirgol colis on araga
ɓe fota fof sa ino ɓe fotita ɗon inde makko ne ɓe moƴƴina fof papier ji ɗi fof ɓe kola sa yi ɗum ɗon ko hakkudan e taguɗo lan o a innayyi ko an moƴƴini jonni oɗa rigue fof waɗinama ka téléphone ma haɗa ɓe renseignema a fof ma numéro ma o inde ma nden kala ko ɗumanne ɓe poseta a sikka heɓe anduma fimma oyni yomi luɓmo 50 000 no wari ko envoyé na goɗɗo maddanamo koli makko min ha bi taw ko wonnunama jakka ɓe yewtino ha o naɓanino mo mbuuɗi moodi makko o jonnanimo 400 000 jonnowo ko 50 000 simo joguiti walla ɗiya heddiɗi wasa ko 700 000 o naɓata si ɗiɗa si ɗum si koli on wawa arde joni no daari wona ɗum no o ƴetti mbuuɗi moodi makko ɗi o harfinimo ɗi o jonnimo joni noon ɓayɗi o jogitaki mbuuɗi hayno ko anda on tawata mbuuɗi o noddi o enni joni jam walluma ɗum ɗa si lan jogiti ko urgence min noon mi jogitaki ɗum noon lan jogitiɗe kono mi innimo non il faut mi ande taw ko honno ɗum ɗo taw woni koyno noon o fotti noon o addanila ko addanilan ɗum ɗa min a ɗaynino hoorema hanno wolna ɗum ɗon law tawi woni trop tard ko arnaqueur ɓe c'est ça arnaqueur ɓe kamɓe ko ɗum ɗon ɓe jokki hiɓe ka réseaux sociaux surtout en ce moment là mumama wonne ɗo ko téléphone noon kala ko falɗa wadde hunde a détournay goɗɗo ndaaru wana ɗo haysi ko whatsapp ma on ɗo hannde whatsapp an on e whatsapp an on simi ƴetti whatsapp an lawa escanude ka whatsapp ma ko yewtuɗa fof are ka téléphone na oui tout est andi ɗum noon c'est ko hunde wonde grave oui an piji ɗin fof woni joni ko détournement par ce que so wiyama détournement piiji bus no waɗi gros ba fi détournement détournement na mbuuri tun d'accord détournugol kadi fi wi goɗɗo wowla ko dowa e ko dowaka surtout ma no safalaɗo espion goɗɗo ni hande a ƴetti téléphone ma on a ƴetti ayska ni ka téléphone ma a jonnitimo o yeehi ko hendi ka téléphone makko fof arde ka téléphone maɗo joni so tawino ka miijanimo fi bonnangol ko ndu watta himo andi goto jogitaki téléphone makko a ƴettata ko yiɗa ko programme ko téléphone makko toon kala ko ari ko téléphone makko blança ɗum noon ka réseaux sociaux bien sûr aray combo aray ko onno waɗi na détournima aray c'est ça c'est un détournement oui détournement na innegol fi mbuuri tun plupart man noon woɓɓe kay fi jawdi ko noon aynayi tun goɗɗo détournement ɓe sikka ko jawdi détournement na fi jawdi tun no heewi façon no heewi piiji no heewi façon ji fi nguyka kan kadi sérieusement ɗum ɗon yimɓe ɓe no tampi surtout ma fewndo hannde ni tami un exemple mi ara kay donc wonɓe ka saare fewndo ɓen ka Dakar wiyete ngulendi narde ko ɓitorotomi jeeco on si on weƴƴitay ka yaasi waal ɗon soke cuuɗi mon ɗi ta on mbi bafalngal sera waal ɗon ɗum no arriva yimɓe busɗo kadi par ce que palɗen ka quartier ɗe suusino reedu kawtal ma ngal kadi suusinoma andi honno wonirɗa hande kawtal ma ngal ɗa wawi ombude bafa ma ngal ɗon sey nga inna hendu no natira par ce que no wuuli woɓɓe ara naata ƴetta piiji ɗi yalta oui mede marno haaju Grand Yoff kadi haaju no waɗi ha fop hooti heddi mawɓen tu e Jomba e délégation famille ɗon mo weeti bimbi go téléphone ji a goto yaaka combo landete mi landi kam voilà point d'interrogation non wara c'est ça point d'interrogation non wara ko mi landuma c'est ça par ce que ɓe ari haadi ko probléme fof gonno kadi ɓe sokano bafal ngal ɓay weeti ko subaka on ko joni ɓe waali ka woni à 4 heures du matin joni ɓe ko 5 heures tun weeti weetari ko ɗo woni ko boni ko ɗon ɓeyni abbo tun ɓe waaloɓe weƴƴita ɗon ɓe waalo pa weeta tun seeɗa ɓay fay ɓe yahay kadi école bimbi ɓay koye dimanche ajo waɗi lendi fay ɓe yaha école ɓeñi wata ɓe ɗanoraɓe fay ɓe weetora weeti bimbi ɓe yaray fus joni noon ko on to ɓe ɗaɓɓitoyta ɗum ɗon ala ko ɗon ko ɓe donc il faut hunde wotere nayi ko si tawi woni ɓe woni mi jaɓa noon seeɗa ko si tawi woni koye nde ko an si tawi woni goɗɗo wujjama e suudu i ɓay ko affaire guyka wonde haalde si goɗɗo wujjama e suudu tawi woni na a ala nder tun iɗa andi le pellet ko tawa ha e wujja ko wujja konta ida tawa e programme on par ce que ko an tigui taw wujji hoorema kono woni wujjugol hoorema an tigui wersidi ka wonɗa ɗon sa werside ke nokkure nden ka wonɗa ɗon bandi ari ƴetti ala mo landitorta donc haray ɗon ko information mo andanɗa hoorema yani ko ya informe yimɓe ɓen ko andanɗa hoorema a hettata no on faami ay hunde wotere c'est que kawtal ma kawte ɗen
Totalement no wala ma piji goddi go kasi kata wa non, arrivé. non kawte den c'est que y a les atouts, il y a les inconvénients là-bas. Piji din ton ko non. No, si I don't know. Avantage non ton, inconvénient non ton. On famille. Wondu les voisins yani kawtangal no moƴƴi ha d'une part. No moƴƴi certain part. Voilà. Mais d'autre part, C'est- donc c'est- haray no piji hulɓini gon haray. ton ɓenne wo ananay pular no wi wo piji gon ton so tawi woni yeehi ha ɗi woni tun ɗi mélange ka habbanoki yo Parce mélange ko ɓeynata wo ko nangi coppi ɗin kon woɗɗa ɓamal ngol nanay pular no wiya ɗum ka donc ok on andi on andi affaire volon ɓaya ko ɗon taw wonne yewde seeɗa affaire volon no heewi façon ji donc si ɓe innama min si mi landama wano woni ko sonnajo ba woni ko duhiɗo ba ɓayɗen andi ɗum ɗon pellet ko ɓengu maɓɓe wujjata ɓe. c'est ça Voilà, parce que ko ɗon woni kawtangal. c'est Ko ɗon woni que kawtangal. ko ɗum minni no heewi façon sa yilagina ko ɗum woni ko sonnajo woni ko duhiɗo wona fi ko sonnaɓe ɓen to wujjata no woodi kadi worɓe wujjeɓe ɓeygol mum ɗi ça existe Eh? ça existe oui ɓe no woodi modi. oui makko, ça mo existe Eh. guyale ɓurde noon hulɓina par ce que ɗen guyale ɗon ko anndanɗa hoore ma ko ɗe hettota ko a hettata hoorewol ɗen guyale ɗon ko ɗe hetto annata hoorewol majje No hari mi Si jo- famari ɗum non. no woodi jongalleɓe je vous assure no woodi jongalleɓe wujjeɓe modi mum comment dirais je ɓeygu mum Eh? oui Wow. ça existe Bete ka debbo on wujja ka. e Mais gorko on wujja? awa hittugale mon so gandano hanki awa hande mi halni on mi informi on nden ɗon ça c'est vrai par ce que ko honɗum waɗi Mhm. no ara e sayi Ko satta. voilà no ara e sayi min minnata ko satta ha ko ara e sayi tata hoyende no woodi ha andi debbo on Mm. rewɓe no woodi dame buy ɗe ɓe accitana Surtout ma on faami ɓe yeeyay surtout fewndo ɓe ka saare wakkili moƴƴa noon surtout kadi. ka saare Vraiment ananay ɓe woɓɓe wakkili. ɓen no jonna autorisation Nde ɓe- wallidiren sa iwri sengo mi iwri sengo vraiment mouraɓɗi marseille hara ko gorko ma responsable mum har no mari feere mum vous voyez obligatoire mo ina Merci. hatta yaltoya ɗaɓɓe te ɗum nako ok duwa noon quoi. ok Ah, vraiment laaniɗo granje goto mi Allez-y. vraiment voilà hay ɓeygu makko o yaka o yaka o susta o suusa yide makko yaasi ah c'est ça fo Ouais. noka makko ndi Surtout piiji non. goo piiji Non, gon no toon foti. piiji gonno toon ko an gorko on daroto Gérata ƴetta quoi. responsabilité ji ma ɗin fo waɗa ko hanɗa wadde kon a faami pour que wata heɓu hay sa heɓay sattede si innama guya hara iɗa andi pellet guya ka o iwri wo ka iwri si vraiment hiɗa andi ɗum ɗon impactata ka nder suudu ma Ɗon tum sa hiɗa andi sa watori- wujjama tun kaka yaasi iwri kono ɗum ɗon ko an ƴettata ɗi responsabilité ji ɗon si hina ɗum no woodi dame goo ka rewrata si innama guya wata ɗaɓɓito gujju on ka yaasi gujjuɓe ɓen ko nder to woni Ɗon par ce nder ko que wiyete non daawi ɗi no toon laawi ɗi no woodi gujjo kawtal no hulɓini C'est gujjo nder ça. suudu no metti fi quoi bien sûr ɗum ɗon metti ñangude exemple tum mi yalantama kadi wanni sa inni ɓeygu ma ande o yaltu o yaha golla ya o arta yaha golla ya arta joni si on fo yehi golle so arti comme bo kippoto e on mbo kippotoya sakende fou fawi walike so walike mo ɓe no wiyano ronki oyna miɗo ronki Mo ɓen sa wiyno- walike mi ronki joni noon a digere kam a ka ɗigoy hande miɗe faala fataya o yenna a golloyno Yaw soodoya. waɗani ataya ɗon donc gorko ginna on nan kay waɗ gorko ginna an debbo on a golloyno yaw soodoya ɓaalaɗi iɗa gollude iɗa heɓude kalis yaw soodo an min hande ɗon permettant duwa quand même merci donc koko duwa ɗon nako ɗon duwaka Vraiment. mais ayiyay waɗeroɓe noon on faami inna ɓay tum mi jonnima autorisation ya yahu golla ko fiye wallidira ya yeeyu ya yeeyu ma ya yahu golloya liggue ɗuma donc sa heeɓi piiji gon toon wano konko wonɗa haalde fi ɗon ko falɗa ɗon kon ko ya rew ko wonɗa golloyde ɗon hi sooda ɗum ɗon hara landaki lan no andi no goɗɗo no suttira piiji goo frère men goto mi attaƴa maɗa taw ko ha dunanen ɗo ni o Eh. yehi o soodoyi ko sooda ko jogiti sunnu o yi joni wakkama andi ko sifa ɓen noon ɗaɓɓa oui c'est vrai ɓen noon ɓay o yi tun lanni tun non oyni accu abbo mi ara no woodi woɓɓe Oy naani anduɓe hay hoore goɗɗum. mum par ce que ko ɗum woni andugol hoore mum c'est que wano affaire koyente dépense hiɗa andi an gorkon pellet ɗum noon quel qu'en soit payde x hiɗa andi ɗum noon no sabbima an gorkon no wawi wonde ɗum hara ala dey ko gonga si woni kadi hara Andi. ala no laawi mum no woodi yo debbo on andu pelleti ala ɓay si o andi o ala kanko debbo on pelleti mo andi ɗum ɗon haray ko an a waɗi
ko farlima kon si parce que sino woduno a waɗaɓɓayno si tawi kadi ɗa mari saabu moƴƴo hiɗa andi pellete a heɓo yeyi kadi a faami fiya ala saabu moƴƴo no wawi addude joni mi landuma on faami sa añanimo ɗa mari añanimo noon si ɗa mari añanimo non si ɗa mari non andi min nayi ɗum ɗon wona déjà na añalngol goɗɗum ko añalngol hoore mum noon so ɗaɓɓoy noon ka yaasi ka woni probléme o ɗaɓɓoya ka yaasi ara possible ɗaɓɓogol ka yaasi bien sûr parce que kon noon a jogui ke hunde nden a añanita hoore ma tawde den ko ɗum woni añalngol hoore mum être égoïste pour soi même joni noon wona ɗum ɗon ha para ida sikka ko de bomma hara wonɗa yittade mone ka waɗi hoorema a faami donc on ɗon a jonnimo taw opportunité yo yahu o ɗaɓɓoya ka yaasi o andi jaka simo mari hayso tawi woni an ala hayso tawi woni ɗa jogui kanko on mo wawi heɓanoyde hoore ma ko mintama 75% est ce que voy donc haray 100% o 75% o ko worɓe mari erreur on à travers ça caméra copie allez-y pour vous fi toujours fi yahugol fi hunde anda ko honɗum woni honɗum c'est très important sa ɗan tigui ko enen do a yada e marché defa adda ñamete ñaama de en piiji busdaka no waɗi koye gandari goye fi honɗum ɓeyguma andi jaka hay boobo mo muninta on andi so inni a yuɓmuɗa ɗo mo yuɓuda gorkom ɗaɗamo yoɓɓude min ko ndeñande mi andi fi on dossier ɗon kadi no hay usas ɓen kamɓe ɓay ɓe andi ɗum ɗon hiɓe doit yiltitade ɗin dossier ji ɗon ɓe wola kadi par ce que hiɓe andi sur beaucoup de choses min mi surtout ka ustas ɓe ɓen ɗon mi yettoɓe tun so tawi woni feere heeɓike e kamɓe DG on ɓe famodira hara ñalaɗe gono toon ɓe accita e numéro on hara wooday faalaɓe landade piiji gono toon on faami walla ɓe yakateɗen ɓe lando sonnaɓe voilà déjà na ɗum par ce que si tawi woni voilà min simi ni wona usage ɓe ɓen si ɓe ɗo ɓayɗen andi ɓe ɗo chaque vendredi haray usage ɓe men ɗo donc normalement hiɗen tori yoɓe waɗu tout possible ɓe famodira e ɗuma on ɓe wawa accude numéro on par ce que no wooday wonɓe da suivde en direct hara no faala noddude ɓe lando direct kadi lando question ji on faami voilà merci beaucoup donc no woodi no woodi so ɗeɗi e yalta ɗo joni mi holla ka terrain ɗo se yalti e yahata ɗo rond point ɗiɗi ara en hawrali siga ɓe no woodi harale kaka terrain ngoy itti sikke ka cuuɗi joni noon si ça existe ɓe addi ɗum noon noon pay koye koye noon joni si waɗi sifa ɗum noon hara kanko wujja wujji to quoi pay koye maɓɓe koye kanko baba jon o waɗi ɗum noon pay ko makko ko waɗi yo mari ko ɓiya kum pay non ko janniɓe andi ko ɓenni ko wo karama ko ɓur on no kala karama ko wonti taliba on tuma ko ɗo wonoyta quoi par ce que so tawi woni baba o wujji ɓiɗɗon kan gonoya on tuma maître meilleur de meilleur on ce qu'on faami ara ne maɓɓe kon no wata ɗo andi Allah tagui fof o fonnali no wawi wonde nene o kañum on éducation noon o recevali mo et ensuite hay so tawi woni mo heɓunomo hanki so ari ka galle o tawi hi ko duwanoɗo mo yurnade wattana yilla si tawi woni himo wujjude tawi ko o woni mo wujjude kanko simo wujjude kanko debbon simo wujjude o nayi jaka min ɗiyan ɗin ko sama kala min yomi accu nani ɓay mi sikkuno ko ɓeɗo yiyayno hila wujja ɓe farana ɓe waajola yomi accu kono so tawi woni ko kamɓe joni woni wujjude donc min normalement miɗa duwa wajitade ɗum ɗo mi tawa min yomi selu an faami ko ɗum min ni on haray ili ƴawri piiji ɗi no hulɓini quoi adi folon oui ɓe waɗu prudence surtout ma en ce moment ene fay ɓen haray ɓe yangi kañum pay koy ka laawi y a plusieurs solutions min komi yonta nene pay koy surtout nene boboɓe ɓen andi nene boboɓe ɓen anani police vrai policier ou policière wiren noon en faami min nayi ko nene boboɓe woni policier ɓen kono waɗi a simi wi ɗum ɓen no mari solution ji ɗi anndanɗa hoorema ko wata piide gujjo ngal anndanɗa hoorema hay policier jo wata piide gujjo kono woni ɗum am nene bobon ida jogi sac ma on ida andi le pellet sac ma on vraiment kala ko waɗɗa nder toon piiji ɗuɗɗi heƴay ka nder sac ma waɗu low ida wawi lowude toon pampese ida wawi lowude toon lince ɗi anndanɗa hoorema ko ala njering a faami lowa ka sac ma
da jogi portable ma mais ida jogi bobu ma ka wadda bobu ma no da way wade on portable ma si est ce que fami sécurité falo sa ko wi mangi pampesi wingi falo dar ngi hete pampesi e lince e gordo gardare ko andana vraiment la importance gujjo si arrivi vap gujjo be nangimo bay no wode o wi do gujjo tum wode nangobe mo de denta la première des choses be wekkini mo taw o hebi taw don taw go problème la deuxième des choses be vérifier ya sa kom beta ko wonton ko salte ko alhaali mo na vraiment ala importance dare piggal hulbini ngal e hore importance ala o ya perdi voilà o bepinama sa kom fus ala nderto ko siga dum do woni vrai policier minata ko yobe wadir non lowa piji dan nan ala importance ka sa ko jibe jogo dum ka otoje ma ka hore lawi c'est la seule sécurité surtout pour les mères pour les mamans ay fi non faybe haray no sonjibe trop hakki mi hebgol di ne hakkile don non tampina be haray no be haray be individuellement no wodi wombe wadde no bien sûr no wodi wombe wadde mais wano din solution ji don ko rare hawrata e ben don non si bien sûr on femme mais pour que yobe won sécurité fi mabbe on kambe tigi harawna be sabor dum goddo ko yobe wadir siga non no wodi façon ji buydi be rewta mi da dévoile de fo ka duma do parce que kambe no gasa be buri andude e din laawi di be wata rewde hara be hebata so njaay mum kono don taw ko lawol go ce qu'on fami mais wano worbe be andanda horema comme no mi wiri non de affaire o guya wujja wujito ko do woni wujja wujito sa ye ya wujji sonna joma mo beydana en da wujjimo ko do woni wujja wujito hara metisi faade ben non kadi solution mabbe no wodi donc on non solution oui solution mabbe no wodi mais on andi joma galle on jodi no don solution awata do yo yaltude kama non c'est que wallahi mo mari on pouvoir non na ton fo akono na ton fo akono joni c'est que jongallejo awata wujude ha nene bobo nginna yaltudo parce que ko an jongallejo ko andarni galle den ko ngadi nene bobo ayiru non ko wadi to ko fami on do idar non ko wadi to ano andi c'est que yalte katere yo so duma réalité ji di on fami yalte katere yo réalité ji ça existe wujja wujito ko dum woni wujja wujito no c'est que ben non je vous assure e yewtay woni ko pour que yo jama nafitor ko gonga kon non ko ne yeddo fo tout est réel na innugol ko hoccitagol yewtan non dum do men halna on clair et net no wodi wombe wadirde non duhibe wombe wadirde non donc haray dim piji don ko be watu li moƴƴa kambe minata kambe sonno duhibe yobe andu kala ko yalti e galle mabbe de mawni de bawli de rawni de moƴƴi de boni ko kambe fawti fop ko kambe woni ko fo parce que si innama hande mère de la famille avant de wonde mère de la famille ko aduda mo ka galle encore ko so woni mère de la famille anga sa woni père de la famille ko aduda sonnajo ka galle toujours ya andu dongal ko ma woni est-ce qu'on fami boni moƴƴi ko an gorko on an kad no misiki ko lani torte da jango siko sagoma ko wiete o do hari vraiment mo jokki exemple ji o do din ko do wonno wadde kon vraiment an hebay nafa e mum misiki ko do woni neddo ko don woni parce que ko dum ka andirade on image don allez-y on image don c'est très important mais o yehi do on image don joni ka wonne o kasare ko wonnen do o image don wiye men c'est ça e wadi ha o iwi joni ko onno watteten ha dum non art c'est dommage hein mi yurmin tabe tun yobe ndar ko wonne wadde kon ko be bien sûr mo be golla heba ko be surtout ko be jotto ka yasini gollugol ha lere goddo go dum don no tippinen kadi de en bien sûr deuxièmement wodbe ben sa andi ala no dogitora be nguma ka sare accu mo kamu ka fulawa donc arta ha goddo na konkon adu location angal hersingol hore mun doy bete ke an high school gollata ton a walato ka yasi walla kala ko yoda nga walato mais ta addu famille ma ala ko wallitoma ala départ moƴƴo ala ko golla hara ko ar inna be nguma yo yalto golla so yalto golli ana di moy problème
sukaɓe hannde woɓɓe propose anti koɓe miiji o bien sûr si ɓe ɗayni rima mbuɗi ko mbuɗi wona ɗaɓɓude ko gollayno o heɓa 5000 francs goɗɗo ari flagrant ƴetti 10 000 francs jonnimo oui o jaɓayɗi le o jaɓata ara mo welti joni noon e marɓe hakkille ɓen eɓe ala hakkille ɓen noon ko ɓen jokkata ɓen noon woɓɓe siɗa fewtinaɓe mbuuɗi ɓe naɓe jaɓata si ɓe anndi ko ɓe acci ɓaawa kon ɓe acci konngol honngol ɓe jonna ɗo ɓe ari yeeygol ɗon mais woɓɓe ɓen noon ala ɗum ɗon si ɓe ari ɓe jonnama ɓe ɓilkitude di feere a faami ɓe ya ɓe na hannde martade hannde welaari hara weli mais noon hara noon kay amora soram naati to hara waɗi ha waɗi yoolo yaala ɓen a oɗo noon jokkude joni no jatodirde sey ha a jonni mon pouvoir ɗon hon ɗawa artirde ma nde kadi ça ne peut pas être wata wonde joni par ce que sabe mi jaɓanama noon seeɗa ayi o yewtiɗo toɓɓere du coup ko andana hoorema sonnaɓe ɓen no yewtiɗon ni sonnaɓe no c'est vrai min seki ko piiji ngalɗiniɗi wonɗe yiide ko yurmi kadi ayi wano ko yewɗon ɗo kon wano sonnaɓe ɓen ɓe wiɗo ngala hakkille ɗon jaɓa ɓe si jonnama 10 000 yiyay ɗum ɗon jaɓa directement min minnayi ko ɓen noon woni marɓe hakkille ɓen c'est par honno voilà min minnayi ko ɓen woni marɓe hakkille ɓen on andi ɓen ɗon ɓen si ɓe jaɓi ɗin ɗon ala marɗo hakkille ala ɓur marɗo faamu ala marɗo hakkille mari solution ɓuri ɓen ɗon par ce que si ɓe jaɓi ɗin ɗon si ɓe ari ka galle ma je vous assure quel qu'en soit PDX a andata ko ni ɓe jaɓiri ɗin a ñamayɗi hayen tigui gorko ɓe ñamminamaɗe haray ɗa welti non c'est sûr et certain est ce que on faami par ce que ɓe mari solution hiɓe mari haqqille kaɓe rewra hiɓe mari yele ko ɓenda kon faamu kaɓe rewra solution ji kaɓe rewranama ɓe yewta ɓe convaincre ma ha an tigui hooloɗa peleti ɗum ɗo ɓe golluɓe heeɓi ɗi mais no haɗa erreur no ton mais ko ɗum ɗon woni ko on considération ɗon ɗin erreur ji ɗon noon woni voilà woni enen e yiyali ha joni ɗen ɓe opportunité yoɓe yawɓe golla par ce que sen andi no ɗum ɗon woniray no wana noon ma an tigui ɗa andi ka famuma peleti so yeehi o golloyi wodoye ko mélange ko wonɗa ko woni adude kon hiɗa andi le sa ñaami an ɗum ɗon daganakima donc an on dey noon gorko noon daganima de par ce que ko debbo on haɗa woni bakkato mum ka de toutes les façons min minnayi ɓe fof wata ɓe ñaama c'est le normal par ce que si yeɗa ko on temmo arɗa ɗon ko aynuɗa ɗon on no mbaɗa hakkille jawɗo mbuɗi ɗon joni au contraire sa ƴetti on 10 000 ɗon hiɗani ko ɗum a arrivata ma yesso à travers ɗi mbuɗi ɗon imoma hiɗandi yo joni ɗo mbuɗi ko no miiji kanko imo andi ok donc min minnayi on imo andi donc un point d'interrogation quand même d'une part min minnayi imo andi ok pas de souci par ce que debbo no woodi ko misata piiji buyɓe faama non donc c'est no woodi ko ɗi mbuɗi si o jonnama ɗi à travers taw yewtere makko yewtere maɓɓe nden hakkude miɓɓe échangement parole ji ɗin hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo ha tuma o jaɓata mbuɗɗin haray debbo woodi ko capture e gorko non bien sûr min communauté ɗum c'est normal quand même jeunesse kay waɗoɓe par ce que kanko e mo andi o jonnanoma lawol kaw rewra ɗum ɗon hay so waɗi mo andi ko golle o yeeyi y a pas de souci dans ça kanko e mo andi ɗum ɗon o souci yaaki si innama mo yeeyi golle gorko no andi ko golle o yeeyi kanko debbo kawte makko ɗe no andi ko golle o yeeyi kanko noon himo andi ko honɗum o woni waɗoyde mais sa ƴendi kadi no a ñammini famille ma a ñammini nem ma a ñammini babe ma ko honno haara ko honno heɓuɗa ɗum ɗon ko ɗum ɗon mi yewti on nani est ce que haɗa ɗum ɗon koko dagui ɗum ɗon koko harmi noon moƴƴa kono si tawi woni an noon gorko on hiɗa andi le pelete ɗum ɗon hiɗa andi le ɗum ɗon so yeehi golle o waɗiray wana noon pelete a jontama opportunité yo yaw sa yeehi ɗum ɗo fof waɗi erreur on koye men wonene waruɓe d'accord c'est normal ɗon d'accord par ce que fi honno comme kamɓe alamma ko rek sa andi a ala frère fi ɓe guure ma ni so yi andi kay ko golɗa ɗon hannde kay ala heɓitude ɗon kay normal sa heeɓi coggo transport maɓɓe nattuɓe par ce que na ɗo heɓaɗa janduɗa no woni ko heɓaɗa janduɗa anduɗa donc ɗaɓɓere arɗa needi wondi toon ndin e needi wondi ga ne no waɗi différence sa yeeyi e saare ko ɗaɓɓere arɗa sa yeeyi e saare tum ɓayɗa andi pellet saare fayda ko ɗum wiyete ko ari foti ayiyay joni donc fof no ayiyay joni yimɓe kanko e ɓiɓɓe makko ɓe fof janɗuɓe payiɓe fof no e nder chambre goto hara kawtal ngal no wowla étranger ɓen kadi
ɓe arɓen ka mumɓen kay ko ɗon ɓurɗen heɓude e ko tippinɗen hoore men ɗon noon koko fankante nan ɗon ko ɗum noon minata kadi yen dartu domaine ji goɗɗi gono toon si yeehi ha an e paykumma jannu o woni fayda helɗi faaɗo ndar noggo ko wona siɗa mari moyen mum sa ala moyen kono ɗon haaray naɓu famille ma on wonda e sagataɓe wata wondude ɓen par ce que debbo no mari catégorie 2 catégorie ɓen 3 catégorie debbo si yeeya helli fama o wata wondude e parent makko fof ka nder chambre koye fof o dara ko o wona mais hande ɗum ɗon en ce moment là ça perturbe beaucoup de personnes quand même ɓay lesi ɗuɗama chambre a hotata si e joni noon a woni ɗo ha a hotata a yahata hiɗa cuutuɗa jooɗi ɗo joni ko honno moƴƴirta pay koye ɗen sa arti golla walla nes ko cewɗi ɓe ƴetti ko ɗum kono onno moƴƴirta ala andi ko kombo ƴetti ɗo mbuɗe nangga e sonkugol e hoy hay sonko piiro konkan kono moƴƴirta ko ɓen noon ɓuurta oto wadde piiji ɗan anda hoore ma no metti sifade mais ko toujours koen artir toujours ɓaawo hari komi yiyata mawɓe ɓaawo ɗo ɓe minana ɓe wiya woɓɓe go filtan ɗo min ɓeyni ɓe sooday no kankira jeɗen ɓe hoota ɓe ara ɓe golla woɓɓe wona lebbi 3 lebbi 4 ɓe hoota rewɓe ɓaari ɗo lebbi 3 lebbi 4 5 joni ko muyiɗa ɗo ko tappoɗo 2 ans 3 ans 5 ans à 10 ans mo tappi ɗo en nan 2 ans goɓe ɓe ginna ɗum no fanɗi ara ɓe yawi sa ɗin duuɓi non si ko noon minata ko ɗo ko mani so arayno koɗo ko lebbi 3 lebbi 4 hoota hoota ka mum remoya no wodi ko yahata toon golla heɓa piiji goɗɗi goo siɗa ka men jaabeno toon puteno toon foññeno toon nebban tigano toon no moƴƴinirte certain façon ji goo ɗum no fof sa ya moƴƴiniri ka men toon aray ko honto fof kiɗɗa are moyi a soppoyi are mi are ni ɗamari ko cellal ngal heɓata toon ngal e ñamete mo moƴƴinta ɗon no ɓuri fewn ɗo ko ñamata ɗo en a ñaami jimbo a ñaami ajayen a ñaami piiji ɗanɗanɗa hoorema fou jimboje 3 ɓe waɗata e mafe nokku gotum ɗum ko wargol ma an goto kon ɗiɗi 3 aray ko honto fof kiɗɗa balɗe ma ɗe battike amma e surtout ma ndar fewn ɗo nawnaji ɗe moyiɗa o si nawni komo diabète e mo paralyse uɗo e marɗo tension ji e marɗo façon ji nawnaɗe fof surtout no heewi épisode ji ɗin fewn ɗo mi a watama wolande ko comptable ni ɗum ɗo ko woni e ka leydi men ni fewn ɗo ko wonmo wonnen ɗo no heewi donc mais changement no dowa wadde ɗen ɗo dartude hoore men fii ka golle wallidirgol jeunesse on pay koye ɓe golla yahoɓe jande ɓen ɓe yaha jande yahoɓe daara ɓen ɓe yaha ka daara ɓe mara expérience fi par ce que mo ɓey ka hakkille mum okki ɗum wo ko ɗum ɗon d' après lando pay kuma ko ɗum ko faala walla e makko walla aɗa wallituɗama pay kuma kay debbo kay landumo ko no faala ɗanide pay kuma debbo koko nder suudu ma accuɗama jande ka suudu mais hande na on jeunesse ɗo wonde mo ɓeyno wadde profite o goɗɗugo surtout ma ɗe balla ka réseaux sociaux no woodi jiwɓe ko no wadde fi affaire soirée ba est ce que honno ɓe marnoba mba conciɗi ɓe watti ɗin ha ɓe waɗi ɗin piiji ɗon no teddi mawɓe maɓɓe ɓe mi sikka haara yii ɗum ɗo walla ɓe andi hiɓe jokki ɗum ɗon joni ɓen no siyeyi ha woni on muman ɗon si ɓe ɓuuri ɗon seeɗa konto ɓe fokitirata non ɓurtay musude donc en daaru ko wata wonde ko waɗe ɗum ɗon ɓen ɗon déjà en arnoyeɓe par ce que c'est un autre thème voilà ko débat go woni e fiɓen ɗo mais inchallah en artoya ɗum ɗon fof kadi ça fof ka éducation mais surtout yi donc e daara déjà so tawi woni déjà on accitana en ɓoggol ngol daara so tawi woni peut être on aura un interlocuteur qui va nous guider encore de plus ay piiji ɗi koko wallidirte 78 116 82 38 78 116 82 38 peut-être on aura un interlocuteur qui peut nous aider no wawi wonde walla e ɓen e programme ji ɗin ko wonde yewde ɗo surtout affaire guya on par ce que fewn ɗo guya on no heewi c'est kadi ensuite no jokkiti kadi ko no mi yewtiri on noon ko wujjete kon saɗa wujja ɓen kadi saɗa fof no yoni toon fof no ɗuuɗi surtout ma hande jeunesse on mi addata ɗo taw enen jeunesse on sey hande a wujjiɗo téléphone mo jaro 150 mille a wujjima goɗɗo aya yeytoymo 100 mille a heeɓi 100 mille bénéfice ko on tittuɗaɗi non vraiment no hulɓini ɗum ɗon ko kawtal ma ngal téléphone makko jaro 30 mille 40 mille a yewoyi a wujjima aɗa yettimo 20 mille bazar sifa kolobane 20 mille 15 mille ɓe 10 mille ɓeɗo paka koye ɓe ɓe a bonni en kadi
hunde tembo goto mi atta ɗon kadi yimɓe ɓe yo wattan ila woɓɓe no utta compte maɓɓe Orange Money walla utta compte maɓɓe Wave hara mbuudi maɓɓe no nder ton oui ka téléphone ji ka téléphone ji mon à travers l'application à travers l'application mo uddito ɗon o c'est très important ɓe ndaara tan ƴettu carte d'identité be carte d'identité udditiron compte ji mon ɗi walla numéro be numéro udditon compte mon o ndaar numéro ma anndanɗa hoore ma on noon il est assuré il est à toi par ce que ɗa wawi wadde ɗo hannde mbuuɗi téléphone ma ƴette janngo yaha noon fi hettugol ɗi mbuuɗi maɗa wona probléme ko maɗa addama exemple ɗon ɓe Grand Yoff ɓen mariage tawi mo wanno on ha ko téléphone ji ɗi wujja bimne ñande nene jiwo baba jiwo pecciraɓe arɓe ha juuɗe fof ɗi wujjama maximum ko yata 7 téléphone yowno ɗon 7 joni noon ɗin no foti tawi mbuuɗi no kayno toon kadi ka compte ji oui a faami joni noon ko honno ɓen no waɗere no ha ɓe hettira ɗin no mbuuɗi fof te hande woɓɓe sooday hande carte puisse ɓe yiya tun woɓɓe ne jinda ka yaasi ɓe sooda ɓay ɓe kamɓe tu on tu nodduno to créé o compte ɗo ɗum ɗon c'est pas nano allah waɗiɗo mari carte consulaire yahay soodi ɗon carte mon consulaire o ɗum ɗon e woɓɓe marɓe carte d'identité Sénégal ɗo ɓen mi addam non exemple marɓe carte d'identité Sénégal ɓen e mari carte d'identité on a sooda so tawi ko puce orange a sooda puce ji tati e nder carte orange o siko Tigo a sooda kay carte tati tout est limité quoi donc siko Expresso kadi ko tati puce ji tati watta sodata andi woni 9 carte d'identité ma soodi taw 9 ko Orange Expresso e Tigo e puce goɗɗo goo no yalti ɗo kadi ko 75 ba manda ko onno unité on noon kadi ɗa wawi soodidemo carte d'identité ma o fof normalement a heeɓi 3 fois 4 ko jelu ko ɗum wiyete ko sappo e ɗiɗi ko 12 ay joni noon e nder ɗinno fof a neɗɗo goto ɗo wawi sodande famille ma fof o carte ɗum ɗo sim bis waɗaɓo identifié e on noon tout ɓe mo be haɗano mari différence par ce que a famille komi alamma kon tawi ko carte ɗum ɗa o Orange a sooday tati Tigo to tati Expresso tati o carte 75 ɗa kay a sooday tati joni a heeɓi ɗon puce ji tun sappo e ɗiɗi ɗa wawi servide famille ma ɗum ɗon mais tawi mo be soodi puce mo soodiri wo a heeɓi probléme sifa ɗum ɗon a hettata mbuuɗi maɗi par ce que jooɗiɓe ka serveur maɓɓe on to ka ordinateur maɓɓe a noddaɓe ɗon ha ɓe jaɓanama ko falla kon sur une seule souche noddaɓe e téléphone goɗɗo goo haalnaɓe ko waɗi correspondant e ko woni ka nder compte ma kon ɓe landoto ko hombo sakkitiɗa noddude ko hombo sakkitiɗa non na sa noddo hombo sakkitima addande mbuuɗi ko hombo sakkitanɗa naɓande mbuuɗi ko mbi honde tuma wayatɗa ɗum ɗo ɗum no fof no ara d'accord a faami yimɓe waɗi très attention te kadi moytuɗon kadi arnaqueur ɓen ils sont tellement ɓe ɗuuɗi fewdo sont tellement compétents et nombreux yimɓe waɗino ɗum ɗo ɓe nodday surtout ma si ɓe andi c'était une personne âgée walla soit ka yahoton kadi ka retire ton mbuuɗi mon ɗon waɗe très attention yohugol jonna ɗon code mon secret o yo yimɓe waɗi très attention en travers ɗum ɗon woɓɓe kay no ara bakka o takko ma ɗon a yalta a yahe tun seeɗa ɓe nodda agence o ɓenna ko min kaarijo koddan on ko ɗum ɗo mi faalla change-ude ɗum ɗo harana ɗum noon c'est un détournement yimɓe no waɗi expérience mum on joni ɓe yahata ɓe wulna maɓɓe ɓanndu maɓɓe no fino weɓira goɗɗum koye fof ɓe yaha ɓe arnaka yimɓe ɓen no hulɓini quoi ɓe nodde ɗo ɓe haalnama ɓe haalnama fof magoy sikka ko non wonir hara ko honto wanno weyti on information ɗo andi sike ko wonde yewde ɗo affaire o détournement kadi ɓay on kadi ko manigo ma surtout affaire guyale ɗen min mi d'une part min mi wano yaha ɓe retira mbuuɗi mum e banque min ɗe feeli ɓe sengo woto par ce que kon waɗi sa yimmi ke a yeehi retirgol mbuuɗi ma e banque iɗa andi le pelletti wona niɓol wonɗa yarde soit a ƴetti auto ma déplace goɗɗo go o yaadi a yeehi a retiri koya waɗu c'est à dire koynete kon sécurise ugol hoore mum ngol de den taw ko gila ka mo yonɗa yaadude mum on département on taw koya andu taw ko hombo wonɗa yawde e hoore mum par ce que ta ƴettu n'importe qui déjà ara anda e plaque makko machine makko on anda plaque moto makko ma plaque auto taxi makko i
ƴawa ɗon innade yaade ɗum annango donc e nder ɓen noon voilà ça peut être no wawi wonde nder toon bien sûr woɓɓe yalta ka ɓawa banque ɗon hara ɓe bakkiti ɗon famikini worimɓe waɗa attention e ma villo c'est ça portoje ko ɗon naati retigol ɓuuri ko yaltata payle goɗo man ɓe yo na ɓe tiri ɗon 2 balles vous voyez ɓe felli policier jonka koye c'est ça daari ɗum ɗon noon daari ɗon ɓe oya ɓe dogi ɗum fof ko faale jawdi ñalorma teɗɗa daari ɗum noon ɗum no fof c'est ko agressugol ɗum ɗon ko agressugol parce que hay ñalorma on ɓe waɗa e flagrant ɓe hulata mais joni noon ka on sowata hoorema e domaine ji goɗɗi go non no hulɓini quoi non ko wonnen ɗon yimɓe ɓen joni comme ko mi haalanma ko rek il faut ni o wonen prudent o certain piiji goɗɗi goo vraiment anden ko watten kon anden ko yaten kon jeunesse men on fayɓe ɓen orienta ɓe hoolodira waɗa fiiɓe no heɓira ɓe golle siɓɓe maɓɓe ɓen ɓanna ɓe fino ɓe gollira kono si siɗɗo ma ɓannare ma nde bappa ma no mari mbuuɗi kaw ma no mari mbuuɗi famille ma on mbi baba goto maɓe no mari mbuuɗi ɓe mari mbuuɗi moƴƴa noon ɓen noon ɓe wallarima d' accord jawni en ƴetta taw oɗo daara sen famodire assalamu aleykum allo allo non ɓeɗo ɓe ɓanni donc en torto kala noddo so tawi woni yonti nodda taw haɓɓi to siva e télé on en même temps on naw famay ɗon ko ɗum faut que wona distance hakkude mum quoi donc haray fo no weltana inchallah oui allez y babe ma mawɗo no mari bappa ma no mari famille ma fof no mari ɓe wallarima onon ɗon tampi ɓe wallarima ɓen ɓe naadete probléme woni par ce que a miijoto kamɓe kay koɓe rewi ɗon ma ɓe heeɓi ɗon koye fof an ka yaya ma heɓa bien sûr si aɓe wallini hannde mbuuɗe a yeehi ɓe ɓannima takko maɓɓe a yi koma moussa yiide a yi 5 millions ko wali 10 millions 15 millions ɗum no metti surtout mani en ce moment là ko commerce on ka boutique aji magasin ji ɗin ɓe anke sa mbuuɗi ɓuyi pendant la journée bien sûr sa ɗin noon noon ɓe wallanoma bi law ara tun noon tun ko ɗum yagal ari noon tun a ƴettata yaaha arano yaha si ɓe wanno lawno c'est ça si ɓe ɓannitunoma law ɓe hollama lawol ngol ɓe hollama honto ɓe rewi ha ɓe heeɓi ɗum ɗo c'est la solution connaissance on goɗɗo sa wallay mo ɓannumo law to accu ha on janɗa hoore makko nden o heɓa goɗɗungo ka hakkille ka yaasi o ara noon innaɗa walludemo ko erreur wonɗa wadde ɗon par ce que so ari ɗon o yiiɗin ɗon ɗin sombi ɗon o yeehi o ƴettay ɗi o yaha surtout ma fewn ɗo laawol Nicaragua ngol no waali e kono de désert on kay no waali voilà jeunesse on fayɓe mbuy joni ko ɗum ha si ɓe hendike muuɗi ko toon woni fewnde de ta ɗaɓɓiti goɗɗo yagol kamen ko toon ɓe visi ni ko Europe on ma Europe ɓe visi walla mayde ma Amérique on ko ɗum ko ɗin noon ɗiɗi ko Europe on walla mayde c'est ça mais si feƴƴi ɗon koyen darto kadi fi famille on foyer ji men ɗin no wallidiren no ɗuytiren souci ji goo probléme ji goo entre men sa nenoni famille ɓey guure ma nde yo golloya on fof golloy on arti aremo ɓe occupata koye goɗɗo ɗum noon c'est ko goo probléme deuxièmement on jooma galle si andi ala feere fino famille mo wonira e saare nattuɓe ka fulawa to mbeteke ɓe unay bantara ɓe unay foññe ɓe unay maaro ɓe unay kala ko waɗete kon ɓe ñammina fayɓen ɗum ɗon par ce que hari ko toon anduɗen haare ganda saare c'est ça ko toon andunoɗen hari kamen no barki le mum na heɓay façon piiji fof no kamen mankata mais joni a yetta fus kamen yimɓe ɓen eggino hay ka ko mawɓe sincunoɗon ɓe ari ɓe hoɗi ka boowe ɓe darni ɓe hoɗi ka boowe joni madame makko kabbi ko chaque samedi joni chaque samedi o tippinayi goto maaro e bouteille nebbam nous sommes les gens du 21e siècle ha jak on 20e siècle ɗon noon 21e siècle ha jak ino bonni yimɓe ɓen maaro tunge nebbam e wuuri sa inni ɗon ha jak hara minna a yima woni ɓase ɗandi oɗa inni ƴettuno ƴettiri o maaro tume wuuri e nebbam men ha jaka men ñamay ko ɗum 21e siècle maaro bara men remata kadi maaro bara unay a unay ñamay tum foññe kadi non hade ɗum no foti yo bantara yo waloto ɓe tiga kadi a yaha rema tiga remaɗe ha para kay ñamaɗe kadi ɗum kadi men sooda fewdo kadi soppa kadi rema rena ñama ko fo men sooda joni ɗum no fof fo men sooda hara kadi nuna voilà hara kadi nuna ala joni wonda e wadde haray ala gollude ko mbuɗi heɓoto par ce que fewdo hande piiji ɗi ɓoydiki bon sa gollari ko ɗin no fo heeɓo boto marande ko jeli jokkuɗon menen andi non mais boto sukkar ko jelu peut hari ko ari ko sotte ko sukkar oui e nebbantiga non ari oui woɓɓe ɓey woɓɓe sotta
mais hay ko non men no so mais joni même le sel ɗum harib kadi ɓe yahanani min mi mandi soriraɓe amen ɓen ɓe seppayno ɓe yiwa depuis mali yembere seppa ɓe yaha kaɓenta ɗon banankoro on faami kaɓenta banankoro ɗon ɗum menda ko nder kerwane toon ɓe yahanayno lanɗam oui ɓe ronno ɗum toon ɓe yahanayno e koko ɓenta daayi mum ɗum kay ko toon ɓe yahayno ɓe asoyat mum joni anda waɗa jokka bi wonda ɗo a hooti sabboto ngal ha mi naɗa nelande fawi ɓen tun ɗo nene bobon fof ɓe jooɗi ɗo ɓe yahay joni naynugo ɓe yahay joni accu ɗum anno ɗum ɓe hoota joni ɓe ƴetta e woɓɓe taw ɓe hewti ka ɓoggol assalamu aleykum ok ɓe yeeyi mi raɗaki ɓe de awa gasi ko woni tun enen musidal ngal enen famille on enen ɓe allah jippinini yurmede mum ɓen marɗo feere wo yo addu famille mum ka mum o gérra ɓe hara kitali ɓe guyka de guyka kan ɗum noon ko kanko andi on no gollita kam non andi tawi joni gonka wiɗa ko baba jomagal o watti jomagal en si wujjide ara voilà hewti ka plafond ara hewti ka plafond ala mo beesi addimo mum o joɗɗinima ka suuduma joɗɗinima boto maare boto sukkare boto lanɗam a waɗi fof ka suuduma droit ji ma ɗen a waɗi ɗi so waɗa droit makko hara kanko nattore makko hara kanko ni faalaka dewgal ka vraiment hay so woni ɗon mo faala ya ɗaɓɓoya golle kon debbo gollanta baba andi faaleji men maɓɓe ɗin ɓuuri en faaleji men ɗin voilà c'est ça ko ɗomi falno arde andi kon waɗi ha so tawi woni woɓɓe maɓɓe yaltinengol konngol miɗe faala gollude andi yani ko konngol ko gonga welugol hittugol e gorko on so nani sigal ngol tawi le kadi ara on jonɗo mo ngol konngol ɗon on debbo makko jonɗo mo ngol konngol ɗon hara huutora e konngol ngol no yewtiringol noon haray no mari sens exemple est ce que on faami mais so tawi woni a addi goɗɗo tawi ko yewtirta fii ɗum ɗon ko ɓayimo yi goreɓe makko no waɗi goɗɗum to no ɓornima no wadde to ko faala tawi le kanko ala heɓude ɗum noon dewgal ɓuy woɓɓe ray mile jokkimo dewgal ɓuygo no boni ɗo diggi golle dewle kan awa voilà ɓuy no boni diggi golle ndaaru société ji ɗin ko reɓɓen tun ɓe ambosata oui so jeunesse on fof ɓe jooɗi hay goto yatan yaltu ndaara est ce que ɓen ambosaɓe ɗon ya no toon no gasa des femmes ou des filles des femmes célibataires ou des filles célibataires entre parenthèses no woodi toon marié no marié ya plein yanna plein mais hoddi yanna plein mais noon ko andi ko waɗi koye noon enen woɓɓe ɓen en aamu certain domaine ji goo ah bon jeunesse on aamu d' accord comment ça kono ɗum woniri fiyonno min tawi aamu ay kamɓe ɓeyna kamɓe sina ko ɓe to salaire moƴƴo ɓe yaata joni salaire joni ara salaire a yoɓama ɗo 50 000 salaire ayna noon a yawi ɗin ɗo wiye ɗum kay wonode reɓɓe kamɓe si ɓen keesiɗi koye ɓe yawaɗi ɓen hay 45 000 30 000 45 000 ɓe ƴette eyi joni noon oui anda habbi salaire mo 150 000 200 000 ɗon sa a calcule ɗon boto maaro ine ɗen taw seydu ɗon déjà andi a calcule e boto maaro kom taw sa innama taw ko ɗo salaire ta yoɓeteɗa sa calcule ama ɗo salaire mo 50 000 e premier question mo num andi la joni noon boto maaro ko jelu ko 20 et quelques mille joni nebban nan ko jelu joni location o yaltare andi a sakkitori ko adorayɗa ko abbo a sakkitori ko adorayɗa ko ɓe kamɓe ɓe wata location ɓe wata courant ɓe wata ndiyam joni noon gorko yoɓowo location on o jettata lewru 50 000 no wawi wonde hara ko ɗa 50 000 ɗa 50 hara ñallal ngal o tappa e wano 3 parties 3 travaux faami golleji tati e nder ñalla hara fin de mois ɓe a encaisse ay 50 000 bravo les dames wonɓe golle par ce que ɓe woɓɓe no wakkili ɓe sina ɗum tun a wujjoye yoɓa location woɓɓe noon ɓe golla ɓe très dangereux wakkilanimodi maɓɓe kay ɓe walla ɓe yoɓa merci ko ɓen ɗon mi faala e yewtu seeɗa welalam ɓe yurmalan ka ɓerde ay ɓen noon ko ɓen woni yurmeteɓe ɓen ko ɓen woni ɗaɓɓeteɓe ɓe ɗuuɗa noon goy andi seke hay onno karama koɓe men ɓen ɓe yewtay ɗo souvent par ce que si ɓe ari ka plateau men ɗo woni ɗo woni nokkugo donc sa nani ɓe jonna wano version ji fii ko yowiti wano sonnajo onno damal makko nadirgol aljanna ngal hiɓe dame maɓɓe ɗen no udditi kono kamɓe woni ɗe fermude ko kamɓe woni e fermude mais que fami ay komi walanma ɗo mi yey woɓɓe ɓe yoɓana e mo ka location ka oui allez-y non buyno wakkile oui a yeey ɗo nenina min buyɗo fewndande kamɓe joguiti galle ɗe
hara mawɗon hay fus koko mi yeti on ko hara mawɗon no ɗa ko wujjugol ko si o wakkili ko addi ɓe wujja ko ɗum may non sérieusement oui c'est ça ɓe ara ɓe yaha golle bimbi woɓɓe ara ɓe yaha ɓe yeeya banana woɓɓe yeeya tiga oui woɓɓe yeeya daditi wakkili piiji pusnare no wakkili fiwata heɓu hersa ɓiɓɓe mum ɓen woɓɓe yeeya jinjar non ko mi ala ko ndiyam buuso e ndiyam ara ɓe yeeya daaru ka talol fewndande surtout ma kangol ndi fewndi ɓe yeeya ndiyam fewndo kala ko yaltuɗa yaye mo ɓeyno jogiti mbuusu ndiya hino yeeyude woɓɓe laara no bambi ɓikkoy koye exactement no yurmi quoi c'est vraiment sege no yurmi taala hara ɓen ɗo moodi maɓɓe woɓɓe maɓɓe moodi muno ɗo hiɓe heewi ɗo tef joni noon en dogui kamen comme fof mu moƴƴita toon par ce que den ko ara ko awɗa kamen ƴettay tongude ko ya awude kamen leydi mbarku yimɓe ɓen yoɓe yafalanoy konngol ngol yimɓe ɓen dérange kono kamen leydi ndin kala ko awɗa ƴettay mais ndaaru ɗo ka leydi ɓeeɗo leydi ndin a yaltata ka yasɗo awa ɗo goɗɗo jawa ka ɗo sa yini away ɗo koye fof joɗɗa ara ñando hay sa yarni koy ko sa yarni ka rangi hay sa yarni ɗum mais yimɓe ɓen daari ɓe waɗi ouvert daari wano salan hulleɓe ɓen ɗo hiɓe wallidiri si goɗɗo yeehi wanda Europe hannde o naɓiɗi mojo makko oɗa kay oɗo naɓi oɗa pourquoi pas enen kay watano par ce que ɗe mari moyen par ce que ɗum wona ko ƴettante coora hiɗe mari moyen fi mum pour le foot hannde no wakkili cenɗe ɗen fof hiɗe wakkili sur toutes les domaines en ama fus ko ɗo yiyata goɗɗo no ɗon ɗo tabu banana ɗum ɗo siyo ɗum ɗo ɓeɗo banana ya yeeya fino habita ka suudu hara ko jindata ɗon kon fof hara ko 2000 francs o mari e nder mum walla 1000 francs kono ama ñallanga fawi mo jindude jooɗo hara mo yeey kay tiga hara ko heɓata toon kon kono 500 000 francs 2000 kono mo momidiri ɗum ɗon seeɗa seeɗa ha ɗuuɗa joni noon pourquoi pas e wallidirta mawɓe men ɓe no wakkili fiyen avance pourquoi pas enen jeunesse on ɗemari hakkille goɗɗe goo fiyata moƴƴo mo ɓeyno ƴettude hakkille mo hinna min mi janta ko mawɗo wolta mi janta ko ɗum ɗo conseil ji maɓɓe ɗin ça me perturbe oui ça me perturbe oui ina goɗɗo noon yango fima ha janɗa joni na goɗɗo no perturbe mo haray ko on ɗum an yeeso ma haray ko ɗum woni yeeso ma ko éducation mo jangganɗa hoore ma on éducation mo haray quand même par ce que na éducation mo maɓɓe jannuma on ɗon on ɗon ko a janggan mo hoorema ko ɗum waɗi noon ka saare nden no mari sartiji bus siko mo mawɓe mum nayi so ari ka saare o jangga e piiji buy o faama e piiji buy o anda e jakar no woodi ko janggali e junngo mawɓe makko ɓen siko anduɗo siko wonduɗo e mawɗo mum kono so tawi woni a wondi e mawɗo ma ari ka saare a ɓeydaki hara yilto ka mawɓe ɓen fayi no heddi non joni ko yittogol kam men ko woni probléme ngol so donc ko ɗum inni ko recevugol yani ɗum ɗon fof woni ko programme ji mawɓe ɓen taw kaka mawɓe base on fof kaka mawɓe ɓen to par ce que so tawi woni ɓe jonnima lawol opportunité fino hotira kam ma ɗandi le pele sa recevi koɓe wondi e mum kon i koɓe wondi e mum kon si ɓe jonnima ala sakka fi ko neɓuɗa ka saare o ko neɓuɗa ka saare o a watna yilla ka fulawal mais quand même so on tigi woni ɗo kay woɓɓe so a ƴetti groupe aji goɗɗi ɗon janggata bandiyagal jangga agression yagal ɗen hay ko enten ɗo fi wujjugol ni walla agressugol walla jattugol no woodi ɓe bokkuɓe e mum no woodi déjà woɓɓe hari anda ɗum anda koko ari ɗo waawi ɗum fof surtout wujjugol agressugol ko motoji ɗi ɓuri ɗuɗde ɗo kadi wippagol sakuji yimɓe no woodi woɓɓe nini ils sont professionnels en ce qui concerne l'informatique là informatique nini ɓe meeɗa natde école kono saha jonni ɓe ɓay tun ɓe wawi ɓe ukkodiri e détourné ɓe gollira ɓe ɗin machine ji ils sont professionnels ko laawol woni voilà ɓe wawino ɗum no andi toujours andi gon kawi ɗen ko goɗɗo so fuɗɗake ari ha hunde goɗɗo o formima hunde vraiment ko noon ƴettirta voilà c'est ça sa ƴetti noon comment tu vas faire pour y arriver donc koye fof rewta jokka jooma bayen ɗa ndaara kon no gordoten donc haray ko miyata jama ɗo fayda hewti ka homben émission on donc haray toujours sinama émission nedi jikkuji men c' est à dire ko éducation de base et caractère kono neɗɗo on sifori yani sinama no neɗɗo no sifori no fuɗɗorta e yewta e fii ko wonɗe yewde ɗo kon kadi no woodi siforɓe guyka no woodi siforɓe détournement no woodi woɓɓe ka siforte tawa kako moƴƴi no woodi woɓɓe ko siforte tawa kako boni no woodi yanna plein no heewi tef sinama kadi needi
no woodi ne'aɓe needi ndi anndanɗa hoore ma ko ɗaɓɓani ni no woodi ne'aɓe tawata hara kañum yani no woodi newɓe hoore mum ɗum kadi no woodi je vous assure no woodi newɓe hoore mum tawata koɓe neyi hoore maɓɓe kon no wonaniɓe avantage no wonani kadi avantage e population on woɓɓe ne toon kadi ko neyi hoore mum tawata hara no wonaniɓe kamɓe avantage mais alana population on nafa donc ɗum ɗon fof no toon sinnama needi e jikkuji men aray ko wana noon donc pour terminer manda sino woodi ko ɓeyton noon un petit résumé comme ça détournement arde yejjiti fi wonɓe ka portoɓe par ce que plupart man joni a yeyi rewɓe wonɓe extérieur ɓe goɗɗo no yanganoma waɗa clandestin yaaha an o ƴettanama billet avion ittama ka village ma ya hewtoya ka moodi ma yeeya toon noon ko woni leyɗe porto kon réalité anate gurdal goɗɗo goo tappa moodi ma détournama innama siko bammone makko yo noddan kan ɗo ka tribunal ko gorkomɓe sokata donc ko wiyata ɗum joni détournement on ɗum noon ara e prochaine fois inchallah par ce que c'est que yanna plein no heewi tew no détournement on kay ko ɗon fewn ɗo kadi oui fewn ɗo no ko ɓen toon joguiti fewn ɗo meilleur détournement on voilà ok ɗum ɗon ala fof fewn ɗo enen ko guyka kan jokkuɗe guyka kan en ñomite tun détournement kadi en toujours en fuɗɗike kono en gaynali par ce que mi annittinayi on tun hande min retarde no seeɗa kono mi ara miɗe yaafini inchallah prochainement no gasa ka wawen ƴettude nden toɓɓere ɗon wawen darde sen joofinoye sen hewtoye ka faala ɗen hewtoyde toon inchallah mais hande ara e waway hattude wano ɗo pour résumé mi anda so tawi woni ko ɓeytude no seeɗa ni fi ko wenna vol konko hon jama on doit wattande yilla e muɗum pour un petit résumé comme ça non koɓe ko hoore maɓɓe kalifu maɓɓe ɗa si ɓe wattani yilla koɓe watta ko ɓeɓata sattindigo donc mi yinata yimɓe ɓen soit prudent yoɓe wattan koɓe watta ko wattan yila ɓe halfino hoore maɓɓe mo ɓe accira o d'accord c'est très important donc haray ko weltanagol jama on fof weltano Jama TV weltano famille on fof surtout wonɓe men suivre tout le temps ka partout vraiment ɗo weltana koynagol on toujours continuer suivregol on heɓa information ji moƴƴi heɓa information ji labaɗi e himɓe anduɓe ko watta kon kadi jokkuɓe ɓen toujours haray ɗe weltodirani toujours DG on kadi toujours e président directeur technique on kadi ɗe weltodirani en fo émission ɓe waɗa ɓe émission ngaɓen fo da l'essentiellement merci beaucoup chapeau à vous quand même vraiment merci monsieur Souleymane vraiment mi anditinayi monsieur Souleymane ko journaliste sportif ɓe ka télévision meɗen Jama TV haray ɓe weltanama kamɓe kadi ko mi anditinta on tun haray émission nedde jikkuji men ko émission yani ɓeydodiral yani okkidirgol haqqillaji ko yowiti e neediji men ɗin yani sinama okkidirgol haqqillaji ɓayɗo andi goto gani tan no woodi en fo e meɗen ko ɓeygureji yaltuɗen no gasamo be no woodi façon no neyira donc so tawi nooni en fotti ka plateau ɗo ma yani ka hoore laawi yiyay façon ɗi neediji fof yaltitay donc koye nder ɗum ɗo waweten jogodirde suudodiren ɓaymo no gasa ko laawi ɗin tun seedi kono ka fottote ɗon hara ko nokku gotum inchallah haray fof no weltana no encourage a mi anditinen tun haray weltana to kadi e staff technique on to ɓe fof maɓɓe haray fino image on e boddo yani e son on fof haray ɓe weltana donc en tori kadi yo Allah on dikkin nawnuɓe ɓen kadi yani danda ɓe nawnali ɓen kadi ɓayɗen andi ɗum ɗon kadi no woodi e meɗen ko heewi inchallah haray o weltanama juste on se reprendra yani la semaine prochaine inchallah en ce qui concerne notre émission Nedde Jikkuji Men ou éducation de base et caractère. C'est une émission qui vous parvient tous les mercredis. Je vais vous faire part de ça, qui vous parvient tous les mercredis, inchallah, dès qu'il est 21h, sur notre plateau de Jama TV. Inchallah, haray yitida ɗo kadi alabaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.